Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti koneho ataraken ni Ando. Dua a koneho titaraken ni Ando. Pinanaganan na dagitoy iti Bani ken Beni. Naragsak da Bani ken Beni. Gapu tabigat ken malam apakpakanen ida ni Andong. Ngamiti may nga aldaw. Naklaat dagitoy a koneho. Ta saan a pinakan ida ni Andong. Ken Aldawan, Beni, a koneho. Apay nga ta, ngawan matlangan ni Andong amang pakan kadata. Tan-awa man kit diditayan mo. Awan at talaga. Ay, kasano na ito yan? Mabisintan. Uwan nga rod. Adda nga tanapanan na. Yakmat na siputan api manaw. Kan, saan ka di atonggal pumanaw? Iba't yan natapay iti adu-aruot akanunta. Agingga asumagpat. Ay, saanak amabalin amabisinan bani. Tani, dandani akon aganak. Awan tigatasan da ito'y anak ko. No sa anak amangan. Pare Andong! Pare! Adda ka dito yung nagtibalay mo? Pare! Ni kumpare Mamario da ito'y. Si kamat gayam, pare Mario. Apa asaan ka rumrumor dito'y balay mo, pare? Kasano dagiti mulam no saan mo ida mapansibugan, pare? Adda ka di problema, pare? Nadagsan ti problema, pare. Dagiti pa'y tarakin mo ako neho, ijay likod. Mapisindan. Awan na pulos kananda, pare. Kasta ka di. Ang kamot ay alaan ni dati kananda. Kaasi damoy, pare. Saan ka di? Nga isuday tayo kumpare ni Andong. Wan, bani. Iso day tayo karoba na akanayon na akad kadwa. Kaya't ko kumaadamagan no sa dino ti ayan ni Andong. Apay nga ta, adi na ta umay pakanan. Iso matday tati kayat ko adamagan. Gayam bani. No kumaata maawatan na ti sa uta. Ay, wan anya. Saan na tagayam amaawatan? Ay, sapay kuma. Tamapan na tayalaan iti kananta. Tanakita namat nga awan apolos ti kananta. Gayam bani. Ay, wan nga rod. Gayam. Ay, gayam. Mapansa mga la iti kananta. Ay na. Nasaya. Gayam bani. Makapangantamot langan. Sige lang. Gayam, Beni, koneho. Mangan ka iti ado. Tapno at dagatasan day ta anak mo. Wan, gayam bani. Sika ngay. Dinakpakadanagan. Tinapatag, mabsug ka. Gayam. Kitaam ni Andong. Nakita tamot langan. Arimwar iti balay na. Hangam, apay akasla. Nakaladladingit mo't. Wan nga rod. Madlaw nga agmamayo. Kan, naladingit talaga. Nagadayo pa'y tinakaiturungan ti imatang na. Apay nga ta naladingit ni Andong. Jakman ammo. Gayam koneho. No kasta naladingit ni Andong. Kasla kayat kumatan ti agladingit. Saan?
Saan mo atultuladan ti panagladingit ni Andong gayam koneho? Saan tamot ngamin nga amo? No apay ngagladladingit ni Andong. Saan nga ta maragsakan ni Andong makakita naganakakon? Panagkunak, maragsakan launay ni Andong. Oray kasaritam, di nakamot maawatan gayam bini koneho. Uwan nga rod gayam. Kitaam ka di tilangana. Talaga nga da parikot na. Anya nga tati parikot na. Gayam bani. Diyak mo ti importante. Aywanam ta anak mo. Tapno na salon at kayo nga agpatpada. Mangan kakit di iti ado. Naganak gaya man dahito yung may satarakan ko ako niho. Tarakan ko ako niho. Pasinsa kayon no saan kayo nga may binisita dito'y kulungan niyo. At dangamin parikot ko. Pare Andong, nasaya at may binisita mo nagiti tarakan mo ako niho. Hawan nga ron. Kaasi damit no jak ikan ida iti kananda. Ayaw na, katnay. Naganakan na itako nihom. Anya nga minayati problema pare. Gumurugura kanyak ni Mila. Ha? Nay, apay nga eh? Di nakmat kaya ta kasarita. Adda ka din nagbasulam pare? Awan mati amok. Kasarita ma ha? Di nakpayla kaya ta kasarita. Amok ang sakit payla ang tinagam na kanya. Dayjay gayam ti parikot ni Andong. Gayam bani. Wan nga rod. Saan gayam akasarsarita ni Mila? Sino dayjay Amila? Wan nga rod. Saan tapay mo't anakit kita day ta Mila? Pampanonotak nga rod. No kasano ta matulungan ni Andong. Tapno masulbar na ti parikot na. Agpanunot ta iti pamuspusan. Gayam koneho. Tapno saanan nga agladladingit ni Andong. Inak ako neho. Antik ako neho. Agriin kayon. Makasaokan, kuningning, anak ko. Makasaon ti anak mo. Gayam beni koneho. Antik ako neho. Inak ako neho. Makasao akon. Naragsak ka di, tamakasaokan, anak ko ako neho. Owan, inak ako neho. Iti mabiit. Makapangan kanton iti root kan bulbulong. Akas kada kami kani antem abani. Kinapot no na. Kaya't kuntimangan iti root kan bulong. Inak ako neho. Anya, Mabisina ko na yan. nangag mo gayam bani. Nangag mo kaditi imbaga ni kuningning. Mabisin ka nun iti root. Ngam, awan mo't root akanan na. Ay, wan nga rod. Gayam koneho. Panagkunak. Gapo iti panagladladingit ni Andong. Saan na tayon amasango? Ayalaan iti kanan tayo. Kasano ngay, kuningning anak ko. Awan mo't root kan bolong akanam. Kaya kutimangan iti root kan bulong. Inak ako neho. Mayram-raman tayon nga agbisin. Gapo iti panagladladingit ni Andong. Wan nga rod, gayam bani.
Imbag ko no dwa tala ang amabisinan. Mairamraman mat ni kuningning nga anak ko. Day tangarod kat. Jakmat kayat amabisinan ni kuningning Anya nga iti aramidan ta. Gayam beni kuneho. Bakit kitam ka di? Chay babae nga agsibsibog iti masetas di taharden. Wan, gayam ba ni? Saan ka di nga ibagbaga iti ni Andong? Ajay kaaruban na abalasang ti inspirasyon na. Aywan. Iso day tati kanayon nga ibagbaga na idi. No kasta nga rod. Iso day ta ni Mila. Wan, ti pagladladingitan ni Andong. Wan, gayam kuneho. Kasano nga ta matulungan ta ni Andong? Aguray taag panuno ta. Saan nakapay ka di akasarsarita ni Mila, pare? Saan pa nga rod, pare? Kasano nga masolbar ti problema yo? No di mo matasit ga nakasarita. Pare, agkaro ba kayo? Isong asit gamon, tagsarita kayo. Nangaramid ka iti abot apagruaranta, gayam ba ni? Wen, gayam bene kuneho. Romuarta dito'y nga abot. Hanggang sa dino ti papananta. Iti balay damila. Anya? Bilinom ni kuningning. Tagbati dito'y kulungan. Ala, darasam. Romuartan. Sa dino ti papanan nyo, inak ako neho. Adala ang naskan nga aramidan mi. Isama sapol arumwar kami, kuningning. Mabiit kayo laang. Tsak kayat ti agmay-may sa dito'y kulungan. Wan, mabiit kami laang. Anya ti mapasamak, no malpas ti mission nyo. No agbaligi kami, saan tayon ton amabisinan? Adon ton ti ruot kan bulong akanan tayo. Basta ka di, inak ako neho. Wan, anak ko, ako ningning. Sa dinong ay ti papananta, gayam ba ni? Basta surutan naklaan. Amang ano adaaso dita, katkanan na ta. Ay, sapay ko taawan. Sapay lako mga rod, gayam ba ni? Adda nakaunag ako neho dito'y kusina mi. Do ako neho dagitoy. Ay na. Naglulok magda. Ay, amangan mat no mabisinda. Asino nga iti akin kung kwa ka dagitoy ako neho. Apay aday ito'y la anak ti kuneho tinagbati dito'y kulungan da. Sa dino tinapanan dagiti dua ako niho. Ang dagayam abot dito'y kulungan da nagnaanda. Ay, pangbiro ka ngay kadakwada. Pimanaw dansan. Gaputa saan ko ida pinakpakan. Gayam bine. Yalaan na ta iti kananta ni Mila. Wan nga rod. Saan ang anaragsak amay kulong dito'y likod ti balay ni Mila. Tanagbati ni kuningning, ijay kulungan tayo. Aywan anya. Inkulong na ta ni Mila. Ang sa nabali. Tamangan tamat. Kan di ka madanaagaan. Gayam bini kuneho. Iti saan ang mabayag. Umay nataalaan dito'y ni Andong. Anya? Wan, gayam bini kuneho.
baligi ti planok. Mila? Mila? Asino di mga ayab kanya? Inaman kitaan. Andong? Mila, dispensarin nak. Imayak dito balayo. Tamapukpukaw ngamin dagiti tarakan ko ako niho. Anya? Tarakan mo dagiti dua ako neho nga imay dito'y balay? Wine. Nangisit jay may isa. Puraw mat jay may isa. Wan, iso dagi jay imay dito'y balay mi. Ay, kunaktumot nga dada dito eh. Adada ijay likod ti balay. Ingkulong ko pa'y laida ijay. Ay na, agyaman nak Mila Tadi mo ida binaybayaan. Ala, taalaam idan. Angam sakbay na. Kapay-kapay ang. Mamatikan kanya. Beni Conejo. Wala agpaiso. Agsarsaritan dandong ka ni Mila. Talaga ang agbaligi ti planok. Ngagkapyada. Iso ka di day tatiplanom. Gayam bani. Katuan, gayam. Kita mo. Nagragsak dakit kitaan. Sigurado, asaan tayo na mabisinan? Gayam Beni Conejo. Naskan nga rod ang makaawid tan. Gayam bani. Tani, mabisinan ni Kuningning. Kuneho? Antik at kuneho? Nagaduti ka nan tayo. Ako makaitan amangan itiruot kan bulbulong Kuningning. Kaster gayam tiraman tirut. Nasamit, nagitiruot. Anak ko ako Ningning. Dagiti daduma, medyo napait. Nasustansya dagita abulong akanam Kuningning. Gusto ka di antik at kuneho? Wan, iso amangan ka, amangan. Wan. Amangan no maibos dagita arot kan bulong. Saan ka madanagan, Kuningning? Saan tayon ama ibusan? Iti kanan tayo. Ay na, nakaayayat apakanin dagiti tarakan mo ako neho, andong. Agyaman nak Mila Tanangyag ka manan itiruot akananda. Tanagado ti ruot ijay likod ti balay mi. Mila, saan ka kumana gumurgura kanyak? Si kamot ngamin. Ang lipata mo dyan na pasamak. Malakit din. Pakanin ta dagiti tarakan mo ako neho. Sige Mila, kat agyaman nak manay. Gapo kadagiti taraken ni Andong ako neho. Saanen ang nagladingit pa'y daytoy. Takanayon nan akad kadwa ni Mila amang tartaraken kadakwada. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo.
may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.